mà sẽ bên speaker họ dâu si phát ra nung lụt thấy ra lên cái bảo thu cái xin tu gian hi sáng buổi in là hi net hồi lâu in a phát ra in cái lụt thấy buổi insta le adang ho jong hi hung lụt thấy lâu in ôm in hi jong le a ban ban hung lụt vin tên na to ai cái ko ho sa in ko hi in kin moderator to chỉ recording hi kan vat tu ti jing in tin phát a cái sang in cho nên tu ha hi cái hồn the bridge in cái tục biên chế hi le cái xây sa mà bằng wa cho lam kai ho to a hi lo le cho loi khom na chum chum ho to mi pi ho hi i pi ti le a ki hon khoma i thil bol i to ho hi i ki het thim tu wai ta i chi khom jing di wam ti hi a hi pe ne chi a hi record hung ke bol chi a sta le youtube ma hi hung ki upload ji hi in mi pi ho zo sin het thei ji ding a cha tu ne la hi phát đăng bằng aju audience hi dei bằng hi hung tam lo mai the hi in hi zong le hi chalang chu thil chum hi tele apoi mo pin punil ha speaker dinga dei sa ta ana kitim ho in tip no ho nay na san piwa punil ha ana phat man tam ta ho le lung thim iza kayu si phaldo an hung zau the ji min a bialing ke pa thu pen sei kenin punil ha topic chu hi le countering the enemy within us kiti hin si ai pawa ga le do ding chun ai ho ka sunga ai ki tu mo na the ai hello le pi ham I do dar the di o hi I pilam pia I ki mai tu wa hello le I pilam pia hi cho hi I su tu tu ham I lam pang hi pending ka ging cha in eh the bridge stay in speaker ho I pitilam dola nên sei piwa hil china na piwa wan skin ka he po in hi jong le ke head dan le chi interpretation lam pang chu to kan sei chu heading in ka ta sanin ipi jong le ama sa penin speaker ho si fanin ke ha huitin hi cheu nong le chon discuss om thea hi jong le discuss an nei huitin chile mediums of language hi uh, ai mà comfortable pen thado pau khel khel agi tipo in azi chu I thu sei du jong hi ai ho ka sunga hi ja hi ai ho ka ki he thim tu na ding in ai mà comfortable language pen mangding in tim na ke hin in other than english ipi le apa sa penin kumang boy in phat hin lan tin tu ne ha I topic u countering the enemy within us it pen hi itilam dola I ka sungu wa buina thei ho a helo le ki tu mon ho I gal mi ho chu I pi hi za to chu I pi lam dola ke mai tu du ham ti hi umang boy in phat hin lan tin chu ting ta le madam tara in hin mang tin ta le a chen abana chen pu he zang in la ding in yang ke hin ti me Amasan pat pai piu patin thang wat nam halang ko ki chi nam ti ki che oh chu chai la pai e chi zoom meeting ho he zaw yong kan yaw kha lo ji chun kyong ka hi mo se sun ai yong le e chi lang chu thil chom hin tu la ya galet ul a hi to e bon chi kai wa ai ha ale e ke khop khoma simnal ho ga a bolding ki ti ho yong chum thei lo hi I chot bang chum the an lang le kyong people present ho ga abola ho lim de hon chu ka tha nu men e ho society kan pu net na he so na itan a hin khunung pe a he min in mu thei chai bowen e mi angai du pen pi ding nga kan ngai tu ji chai le en ngol taw na ni nei ji ho ku ki nam pi taw na dunga chun ka chi yin ai wa ngin people present hong ka bolin ai yin pathian ho na lama yong hin ke ho lo hi chimun cha dol kal na pen hi he ta bong sei na dinga ka ti ji wang chen enemies within ti ho sunga buin ho he amon minute som na ngai ha le minute som ki tho bu chui pi win anoi no ji ai wangin ilungel le sia yong le hi chwa chu ahung ho chi na le het na lang hasam
ngan ta bang ai ji chun itu se yong chu man tu the ji po wen ai yong ki thei pon hi ji tu ni khwa lam kai ho to mi pi ke ka ading yong le the bridge stain lian hung ki do wa chong le lam kai ho le lam kai ho ki ka he ong le intellectual ho ki ka he ong le newspaper ho chang ki hin sa thei lo te chi win tu ni khwa hi chi phon ho mang cha hi ilungia ho si khom thei ta ji win hi ta bong hin gong ho lam kai ho chunga ka ki pa na se yo lu kan pungin chu ba na yong tu a ken kan se ding hai le zo dang zong le hoi pu he jang hin chong le su pi tara hin mo hin se ki nan tin e ho pha sunga hi chuyong le tu hi ta banga ki gop tho I ki gop khom thi pe wa hi ta bang thil ho hi I se loi loi diu I nol ha loi loi diu che hin yong ka tha nu ma man hi tu a e ho su bu hi hial hen thil dang ai pun enemies within ki ti chu ipi ham ti le ken politics langa ka nilung lu na ka china pen hai le dang ai poi politics tu e ho ni ngai to a chai le election ki te ding e a hat ding ki chu ding pa chu politics si sa wen ai wang in chu chai poi ke ma political concept dan chai ya le chen politics is the art of converting private all private evils into public goods again to ai hwa hai len iti bolwam ti le public goods sources is private evils are ikei do phat wa hi to a enemies within ki ti chung su do ai tan hi chi hi I thu wa hi ta hi ham loading su ding ta la sim pha ding ju kui ma cham thei lo hi hi chi ne ding hen kyang sim kan ni bolin enemies within ki ti hi to a thu kan se a yong hi tha do pau ka ta yong le angai num do za bam khat kit ting hi tha do ku ki ka ti kit na le angai num do hum kit ting hi ku ki ka tia le hi thei kit lo hin hi cho che hin e wa enemies within ki ti che pem ti le ngol bu ingol na pau hi ho de ngai mel mau lin pen hin hi chi a phat amun nu zu ya hu de ma yong le hin khat le nin ama lunggel gel chi pi te hi ji wa he kum za khat lang hung bui nau hi e hon jan khat jan ni ka ai sei tu yo ding chu ka ta san pu ni ken hi ta bang hi kan ni bol til lai hin kong ki pat do hen ka pu pa ni ni hil ni hi mang boy ku ki sunga nang sang a ching zo zon jang a lu se na zo lo a ho hon jang a lu se na zo lo chi chu nang ni tin su tu dham ti kin su tu nge ka ti ai pu nai wa ngin kin ka zo kham bowling hi chi chu I society sung wa ding in contribution hen ka ti tu ni ne kha enemy within ki pen hi adang ai pu I pui pa teu chun pau ki ti ki ho na the ya za wa a ki wa la ki chai jing hi a hin mi ten le kha en simu hi am hon ki gop khom dan mong nei le hon hi chi ki khantal na ni pathe ni hu kit wa yang la ki khantal na che ai ni kha yu he chi chu I hon I su khom diu chu hin tun simga ma chiang ho pau da chum hin malga ma chiang ho chu chum hin a pau chu chum ma chi ta chi chu ji tho le kha ni hum lo gi a chu I pau yang chu ki hi rieng hin to a ki ko hu li ma yang hi pau ai wa nga chang I za bang pat ka sei thei lu chum hin he chi chu pawin mi hi ma go khom hin e hon chapong hon apu pa teo English tho pronunciation ho ve ji win correct incorrect po bol ji win chi e pau jing yong chi de ba ki sei do thei do ai ta bo win he cho hi pau ki ti hin isu khanu he tu ta dia he chi chu I lo dham ti le iking ai lu na thei de wi ken ai na thei ding wa hi nagamis pau ho sim tho bang wa hu e ho ding pi ho ni le kadam na wi ki hing na wi man ma si cha te ti ho Christian hung hi phat wa hi he chi go lui thiu se pen ne pe mong wa le to man ma si ki tia da chana pom hi e mar te sung hi ki kan piang cha ma tam tam tha do hi thi ki lo he chi ki do ho hin he cho hi pi ti la wam ti le chi chu don lo phonetic pil e ta san lu hil di khat ta san da na chu ngai ku kha ki ji he chi ken ka se nu pen chai chu na da ngai ko e ayo a ka se wan chu public goods ki ti pa hi e hon private evils is so hin mi ten politics bola le private evils into public goods kon wa na bo din
chỉ áp phản sa sa cái gom khom thì na sa sa chú tuân ra cũng chỉ hồ đình tu mona pen hin pau su khan ho ba này on chun tua thà du cookie speaking ho chu thakhat na hi ai on la chun chu thà du la cookie ka ke boyu ai ha la apunga hung ki chum khan pa chu hin he chi e hon iki mai tu pidiu dan cha hele thil dang ai poi history hi phatia he duin history ki tia le ikino man win ngala ha ding thanup ji win history nung sri po sei ve tiu cho kol ten jong movement and bolwa who back to vedas tiu cho e hon jong satingi ki iti ki pi wam itu simi uti umam ti ho cho phata ke di wale ki ngai lu the lo he to me hi tia ki ngai lu na the lo hui pi ham tin le phungui changui lu hi la hi ta khu mo che na chen pom ba pawa tho khom wa la khun me hei mo hi wa la khun chu hu so gin e ho to a hi pai te speaking sunga yang ko ho ta bang khun mi challenge sa bol num nam ti le in sunga phung mong chang mong a phung chin ki sei da tan ti setting ki pi du da al ho si khun generally ki het lo si khun ai chu ko bo lai bo ni e e ho a hi thi san khat nam khat te hi win kun do na khat te hi win phát dấu xia chú isu piu chú e ho lung dei tabang chun dấu punti he yong le su pi khat ni za la chú ngai kham kham diu amit mo yon i pho ding mu chú ba na chú thu ta si ki ti hi gam sunga ne a ki khial na pen chu hin chuyang le chaina ten so la ya pa na chú mol kanga buan ni oi tabun po lai tabang mol kanga khu bu ni athem tila mol kanga bu ni ading ki ti hi process ali na ali na sawa saw hin hi chu cho mon i tin mo en sin khanga cha ni bol tam ti le a mo hin intellectual ho hi aza pe nu hi hi ti ai a chu hi chu su yo hi e wa tu ni wa i ma chal mo na wa dang ai pun e chong la common language so phatte a ki sim lo na wa dang ji ai pun newspaper ho yo hin sa aman lo min alung dia la sia yong le dictation a isu thip ji ji wa he chi su hin tu chunga hi ho nup le da lu lo a hong ki wom khom chu hi win chong le tu chung hi chi in bo yang hi akizan ma ma ji chu i society win ngai cha chai le mi hi te zo ding hi ai pu ye angai chama sa chai le koi hi wam ti identity pa he ki ni wa le marte hin simte hin thadu te hin paite te hin ikingai du lam piam chu pon hi chi history hi hem sao tin chu yo le EPT thu khom de ham ti pa chin identity ki het lo hi la chu hi cha nomenclature puai bui di hi ni chi thu simu het wa ku na hi ni chung chang thu hi e ho le hon ki su that deu hi hat ning ki num le yang le chun i dam he a le ki ha thi lo ai bo ni lam sau ta zot nge ti yang le yoi na la ai thi ku hi chi inam sungwa ding a hi i ha na ding wa ngai pen chu dam thi na ding hi chu chu ep te dam dam ti le thing noi to mi lam ka yang dam ding kung le chang ka yang dam ding e ko bung to denomination a ki khan khan ho yang ai chu ka yang dam ngai ko bung neo cha cha ni win e ma ho bung se chu i bol thu pia la wan gam la price booking te a ki ngai to gi ki op khom hi thil pha hin i chang changa hi na thei cha ai wa la chun thil pha ding chai pun tu a jong hi e ho sunga enemies within kitipa hele sacrifice bolding tam pium hin thing no in jang sacrifice bolding CSO lam kai hon sacrifice bolding chong le student body hon sacrifice bolding hit bang sacrifice to piham tin chen i hi na o chong le position we sacrifice bol ngai ni tu nai la de u che le ku ki len chu edop le le wa hui lang gi hom jang chu ki sei thi lu din na ai on le by chance a me hi ten in pi wai tai to a hi mi hi ta khiu de anu ma nu central government ta khiu de anu ma nu ai wa nga ai ho ka ai ki khiu thei lo ai bun hi chi chui pi ham ti le alin zon na ne zo pate a lung si ding thu chi na se ya chai le mi ni thil ki chu nai le pi hung so am ti le a ki do na hi position ji mo mai mai bu hi tu din munai im cha hi na le hin ku ki len ti ki man lang em le sit som se gi som gi hi yong le i ki chu khop lo de chu hi chi e hon e do le tu mu cha ki ba ala chun sian ta la chi dong khat hi a hi yong le hi jeng chong le kui lam ka yong le mi pi
they are support opposition phajing ding hin toi ho bui na hial hin position ki chuji in apart in CSU lam kai ding ki chuji na hung ping do ni chi chu hi lo ding hi democratic a ki pu hi win hi ti chu ai hial hin idal khom de bol khom de ani khu ong lin ni le thing noi lam ka hi man na yong hitalo ding ku kin pia so tai lai ya yong hitalo ding I pian ya yong hitalo ding mi pin na de chan ki than thi ding a chu bol wa le hi chu chu hung chi ding hin to ai ho sunga nat na lin pen enemies within ki pa chai le lam kai ki chu pa hai bu phung le chai bu na yong he pem ki e ma phung phat chu ding pa chu ni tu na e politics bol diu hai he a hian private evils du si chu igot khom diu hi cha chu public goods si so diu masai ni bol pau chai la public good so si chu I khan dal wa private evils ai di sim wa hi cha lin to ai wen thing noi faction nong la do la kui lina ni khat lin ji ai bu hi chu chi lo ding yen kan sin en kan si so tan ai yong le ka di pen chai le gal chi sat khom diu I bol khom diu I nei yuk si pu do khom ding lu chong le hin khom na ding I tu ding lu I so pi le nau to yong ti ngai lu nei tu diu a hi ama wang lam kai yo si na gial ding chai le tu nia chol le na nga I thai ma na tu nia I pian ma na chu lung tu mul so ni le lam kai ka pan den de ti pa hi I kila lo diu hi chi chu danin sim dung ji ba chun hung si tu tan tin he yong le I gial diu chai le I position sacrifice boli wa le enemies within ki ti chu e ma lit num na pa chu chi chu thinai sai lo hi he chi iti ikimai tu pidiu ham tin ikimai tu pidiu dan cha dangai pu ye e position in hanum su ke wa he chu mi pi kho na I hin koi ni le chun chi chu su do be ding hin Indian gol ben en sumla pai lu nen election bol sa en good cap chole bol thu thu hi chi me lei te hin vola tu ni ya piang piang thi wa zo zo ki than do bin hin thil ke bol du si lit ki tuna e bo bin democracy min hin na ani ya le hon thi na ani wi sumle pai tha dai jing wa nga chu ho election to mo election ki hit ya chu hi chu su do zo hin tu ni khai hon eh enemies within ki ti chu nang la ke yong hi tho tho we lam kai yu si yong hi tho tho we hi chu e ma lit ding ai hal e ma in su lit ding e ma pau ba kai lit ding e ma organization lit ding hi cho bol ji wa hi ma cha chal thi lo hin hi chu til dang ai pu ye society ku na hi ipi ka do dem ta lam kai ding ai pun ke man hi chi I society ding wa hi ipi ka pi do thi mam ti zo he iki gyal su ke diu chu ken ka di sa la kan se he ka ki pa e chan chu tan báo mình u mang boy hậu kịp kene kuki National Assembly sport person akonin tu lai ta hello le part ana chi ta sa ho a e ho society sunga episi pin ta a he kitu mona hello le episi pin ta a he kitu darna ai ho ka hi ikalmi tam pi hung ping do ham ti ho chu chom lam ta le het thei pining a hin sein sta jong le hi cho zo si su dam thei na ding in jong man lung gel thu ta na in thu en sein hi cho hi ba an zo ting le thu do le ton ban a jong ana sai khom ki no hitin tun aban ana char ki no hitin zaun ta pi tara mang chen hang jo ama jong he former chairperson scheduled tribe ai ama jong he tu chung ho buina hi han lang ho society sunga he man thei ta le ama jong position lin ta nei ai hi in ama jong ki paum he jingin kunil jam khan in la wa hung zaw tin tuin ama phát anh piu hitin isai ma bongwin tua cây bảo thọ khel khel hi man angai po in ema comfortable jala eman pau isa pa chu kisung la lo hila man man ding tiang chu kan sei kidin e a hi thei chana english hi ke man da le ti hi tip na no ma hi na ji chu your recording ke ball pen hi youtube ma hong ki upload na in langa isu pyo zo si bat thei ding a hi ja hi abang hin english pau ki thoting la het thei lo to ai lo le
ai ho ka thui se pha le English o hi mana la hin ka la hin ti se de ham viral ai lo la til hi anum kha num ji in ti che kan tip nanum hin tin tu in jaum ta pi tara in phan ke mun den pa min te Ba tu ni topics so the enemy within countering the enemy within ha kalungsima om den mo tu lai ipidinga ka sile ha sile tu is society ya tu na current prevailing situation ki at tu kitok lo tak there's no unity among us mo ai mi ki na chula ai mi ki how. So what I mean to say is that this topic is very relevant, important, appropriate, and timely to discuss. We can discuss the uchulas because this is a need. We need to debate. We need to discuss this topic because as we see, lamka lamha, kangboki lamha, cycle lamha, kitok log taka especially in lamka. We are fighting about nomenclature. Tu ninka ken kha cookies zo ka chile kalom ke ka paite te zo mi zanglo phai jam kalom martena mar zanglo jong he dio boy. You know, people will just fight and this they'll comment it no longer. Di bang zaka zo mi zanglo bang zaka mar zanglo bang zaka cookies zo so zange. So these small petty things we are fighting on, we are focusing on. Gal kinevoy to gal. We are under a gal, right? And then now who is a common enemy? We have a common enemy. But unfortunately, we have become enemy within ourselves. The enemy between the Tharo speaking, Paite speaking, Mar speaking, or Simte speaking, whoever, we are fighting among ourselves. Let me quote in English one Chinese proverb more. The enemy within is the one we must confront and defeat first. This enemy, defeat kele, if we do not defeat first, how do you think we're going to get the cookie land or Zogam land or whatever you want to call it? We have not even got this. Union territory or whatever we're demanding, we haven't even got it and we're already fighting kinapanta. Even for the name. Zogam Hidi, Cookie Land Hidi, this and that. All these are all irrelevant in this time. Amasatsu, we have to be united together. Pangkhom ding, na, kitog ding, and with one goal. Viren is our enemy. You are not my enemy. Mangboy is not my enemy. Hezang is not my enemy. David, you're not my enemy. A key enemy hilo. We are one blood. We are one clan. We are one distinct. We are eating same food. Mepok is a favorite food of our people, the tribal. So they don't eat mepok. They call it uti, but we eat mepok. We wear the same puan. We go to church. We are all Christian. But in spite of that, we are creating a division among ourselves. A division ki ball. So the divide and rule policy, which is formulated by Biren Singh, is coming into practice among us. What's up? Guilty? Without knowing the topic, without understanding what is happening, we'll just, because you have a smartphone, so you will just do tick, 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 and then you have an argument without any logic. So the enemy within us has weakened us. Weakened. We are not united. We have become weaker now. If we are to be united and if we are to achieve a goal, this weakness have to be removed. Weakness within us has destroyed the fabric of a society. The weakness that we are witnessing now in terms of not being together, in terms of not being united too, what is the consequence of that? Kitoglogna and kinagna among us. Today, what will I gain?
Amy kina. For what purpose we're fighting? We have a common enemy now. War is going on since 1 year, 4 months, almost 5 months. 5 months, 1.5 years. Patatula. Instead of focusing on the current situation, what is happening more, the war, we are fighting among ourselves. Why should we do that? We are not foolish people. We have brain kinay chula ipidi nga ay nangle kay chu kinadihi ihiyam. Oh, what give me one reason why we should fight, among ourselves now. You speak Thado, he speak Gangte, the other one speak Mar. But the beauty of our language is that I speak in Paite, you will understand your Thado speaking. Mar guy will understand, Mizo guy will understand, Sipte person will understand. So this shows that we are very close. The cohesiveness is there. The cohesiveness there should not, the bond is very strong among us earlier. But now we're fighting among ourselves for a land which we haven't even got, for a country or union territory or a separate administration, and we started fighting. Instead of fighting among name and nomenclature, tribal kihizula, we are all tribal. Kensu, for the first time in my life, tribal kahizu kahetsula. Patakin kaheta, so tribal numay kahi, tribal kasi, adivasi kahisi, so kahetsula. Before, I never knew I was a tribal. I always identify myself as a Paite. I identify myself as a person from Manipur, but as a tribal. But I never said Adivasi because Adivasi so name taka ki so nam name taka. So by fighting and fighting among ourselves, we are making ourselves low in the eyes of the outsiders. So if you want to defeat, then what will happen is that weakness, because we have weakness within us, we have to identify, we have to accept that our society is weak now, very, very weak. That's why we are prone to fighting among ourselves. Iloha? Because we are weak. We are not macho, strong people now. Because we are weak, we are fighting among ourselves. If we are strong and we are confident, we will not be fighting among ourselves. So this is very important. Who is opposing us? In this enemy within, you are opposing me, I'm opposing you, Mar is opposing me, Bizo is opposing me, Simte is opposing each other. But actually, we should join hands together and oppose our common enemies, the Meite. We have to oppose them. What they have done to us, atrocity they have done to us, we have to fight against that. And in order to fight that, we have to be united. We have to be together. We have to be one. We have to be one. Whether you call yourself Cookie, whether you call yourself Mar, whether you call yourself Somi, we are one in blood. Katsuki Hitsula. And we even compose a song, Kigam Hiloham, Kikente Lodi, this and that and all. Why are we not putting those things into practice? Well, why are we not practicing those things? Now this division has come into our society and it is our own doing. Nobody is dividing us. We are dividing among ourselves. So this division that we have created in a society should stop right now. This moment, we should stop this right now. Are we fighting for supremacy? Are we claiming that I am better than you? Are we claiming that I'm better than you? You're better than me? One-manship. Now in a society, there is an enemy within. It's very clear, Hiloha. There is a mole in a society who is selling us to our enemies. There is a mole, M-O-L-E, within us. We wouldn't identify who that mole is, but there is a mole within us who's trying to break us and who's trying to sell our society to the other party. And we are letting it happen. No. Are we so weak?
as a community, we are weak people or what? We are so weak that we cannot stand up to them, to those people. We are fighting among ourselves every day over silly things. First of all, let's focus on a common goal. What is a common goal? To get a union territory or a separate administration. Then we can decide more. If we can decide what we want, then we can decide on the name. We can decide on the distinct nomenclatures. First, let's achieve our goal. Goal achieve lo naya ay lay kikinakle bang tuam di. We're making a fool of ourselves. Now, what is very important is that we have to overcome the internal challenges, this is very crucial. We're facing the challenges, right? We have to overcome that more. We have to overcome the challenges and grow. If you want to grow and if you want to succeed, we have to overcome this internal skirmishes that we are playing among ourselves. We're fighting among ourselves. That have to stop. Because ultimate goal is we have to keep in our mind what is our goal. Ipiha igolusu, how to achieve that goal, how can we become one unity, one entity. We need to be united. That's all. Later I can speak more. Hey, so when kawun sakot dihi. Like paumin pitara akunin eho tika sunga buina cho mu chi mu ai wanga cho sei do thailo ti khat au min chen ai su bui the jing i society u ti e hi sta le khat i hi ke na pia jong a chum da na ki gel the ya ai lo le ki khan dal ning ki hol ki lampang ha tain a hin focus in ke paum le jing in an zo le sei ma bangwa e tholim na chin nei ki ti wa hin tu in pu he jang misao social activist ai hi in installe uma jong hi tu chung bui ke patela pat tu changaya jong thal jong lung thim nei le go jong hi hasam lo hila pangjing pan la jing installe very vocalist outspoken khat jong society wa ne hi e ho society ham phat na hi in ma jong hi e ho dinga phat theina khat hi tiang chu hi sau jong le bela kan se tin tu in pu he jang in e ho chi ka hi igal miu a hello le I bui nau tu mona I pi hi za chi I pilam dola ke mai tu dingam ti man a hin sei te le ke ba min te Nama sapianin bridge stage nga kipa tu segment ani na in tara mansing ahin mang boy hin virtual world jong le iga ki mu to ju lung hello min ki mu to lo ne nga so jam tai countering enemy within eti hi kei wang chun reframe ka bon no min kei dingin wang enemy within chu om poi koi ham enemy chu paite ho chu enemy ham tha do ho enemy ham mal enemy ham they are never my enemy mo chu enemy hi poi kei la dan na tu ta ting le enemy iti le galmi ti na hin galmi chu galmi ti ting le the way how you look at them your perspective on them is totally different tunya chu wang se dum ta chu ho jong enemy ai gel kha ba mon jong enemy ai gel kha ba le enemy te ni chu ke ho cham thei lo di ti na he achia chu enemy sang chun ke wang chun opponent iti du ham ai lo le rival iti du ham chu ta ting le chi te ni sang jong chun challenges within kiti henang hele sei dan hi ong chom le men ti chule imu dan jong chom le men tin tunin anju in pu mang boy no sei tan pu pi tara man chen jong sein gal khat common enemy
in a event ho sunga ha within enemy ti wang chu I think we should come up from that concept ji chu ko ham enemy chu ka gela yong le within na chu ka mu lo he ke wang chen pi tara man chenga sei ma chu mall within wang chum the e ho ka la chu black sheep ai lo le Judas Iscariot banga ki go pi wai banga betray ai bol diwa ki go wang chum mai the hin hin so chu enemy yong ka gel thei pon that's part of the journey and part of the processes hi ji chun to in ji chu enemy chu within a poi ka ti nom na chu piam ti le pumang boy na sin pau hin e khan ho tin adi ta sei dinga chi ho hi pau fanatic jeng hi bin pau hin e khan mong mong hin a chu ti lo he le custom thwai sei dinga yong le igui u chu ki man so ke cho pai ti agui te pa chun iti lang khat hon thado pau thom man chu nang chu ka enemy ne he ti diam ai lo le thado speaking gui te khat chun pai te pau tho chu enemy he ti thei lo di cho pau ki ba lo ja ba chu tham khat chu ilung gel ai lo le ilung put ki ba lo na chum nan te a hin custom and culture a ju culture te ngol chun ki pai thei lo cho asia chu hi chia chu blood is thicker than water ti hu chu hu di ta chu hi jing a hin tunin challenges within wang hi heng pa sei dinga chu tam hin number 1 anjo in pi tara man chen sei bangin nomenclature so issue a hin challenges len ta nei bin e ho cookie ai lo le cookie zo cha te tu la a chu atam pin chu thado speaking ho hi bin itam nau ba na chu area to pha nau yong hin lien pin hin district zo sia hi hi tu ba na chu officer yong tam nei pin te hi bin a chu ba na chu thal choi tam nei tin pin te yong hi bin hi chi atam pin te hi ipiha tribe iswa ina boy khaw yong hi chi one of the biggest challenge a hin tuni ni pija lam ja thangin hi chi tribe chu amon sa cookie chu nasata a chu subdues body go hamna so bang hi isaya le sasit namen pon na namen aji chu khangdong izan ham khat nin ina now hi anaki hethiam ji chun hi chi ina now hi ki ho to ding dialogue thua hi chi boi na pa hi ho sungka hi su lap di ti lunggel ni kinai ji chun reconciliation movement anaki chi pi icha chun amma sapinin ho stakeholder identify ki bolin si identify ki bol la chun thal choi ho so se khat nan ki mu pin abanin bul pi ho phung bul pi ho ki mu pin abanin phung wai sa ki loi pom no ki mu pin abanin CSO ho ki mu pin ki mu pi zo se chun ki chi ti lo dam na ding dang po ati su kevin ai wangin po na ta chu nam pi adam ding dei lo hi la wa mi ti sa chun ki hen aji chu ki ho to a kalson khom ding chu jo ting le ke minority hi khang ka ting an jo ting le ke sideline ai ki bot khang ka ting ti position power ho ai lo le ichi ego ho chu le tha the lo ji chun sa ta in chi chu sabotage an ki bol pu na nam te jeng tu ni hen hi chi recons movement chu an lo tin hen nang le tu na i ga lu jong hi ichana hi i ha sam lo de ya chu hi chi tapong nampi ki lungto na nampi ki pun khom le thei saboti sa na bol ho he kalung the ma chu na tu na cha hangein bang pathen phat thei na bu pon te ti jong hi kana gel khop nyong me abanen chi chu e ho sung ka he di ho sung ki tele pau khat tho tha do speaking tam pin tel a he tunin min ei thau hi kukin hi ja na ei thau he tile a hi nom lo ho chung hang bin na tin min ei thau hi number 1
nang paite nang vai phe nang gang te nang mar thì ấy khen lâu vậy thảo cho ai lâu lên năng thả đầu tiên mình ấy khen lâu vậy thảo cho ấy thả nào hi phép number one issue mình lâu điều chú ít thích sanh hoi kim mặt này cho thích sanh hoi kim mặt này cho chỉ thích sanh kim mặt ba cho mình làm cho they don't see your nomenclature tu na uman chung kam mole mail to cái mail cho cái bạn nam cho MSW ka ball lajin unaw fellowship ka tivin ka kai form mabin mizo te hin chin ho hin chale ho zomi hin cookie hin ki loi ho men chia professor khane sei chu kalung thima to kha jing chu I pau hi chom hi wangin hoi la ya chi yong lew hin email hi ki ba na kha me ti chu email hi na go ho mail chom je mail ho chom je ai ho hi mizo hen lang chin hen lang to cookie zo ho yong le I chi chi na hi email hi I het thi na kha me ti chu Hichi, hichi, hichi identity, not necessarily your nomenclature. The facial identity, the blood identity, the culture and the custom identity are to mean no I can't have it I thought so. And to I mean even email about jong to nia at hita bang hicho adam bang na hicho jo si hi I koi do wa ai su khan dia wa nomenclature ho pawai boy pawi po na naman tunin ke ading in wang tunin zomi ta sam ho jong hu they are not my enemy they are my people they are my blood Yeah. chi pa chu het thi mangai ni cha chu tu lai challenge lien pin ta hi the presence of social media jong hi challenge lien ta kari cho ji chu social media hi mi jo se hi we become the news reporter we become the journalist I want unethical journalist a journalist without principle ihiu cho journalism a professionalism a chi ho chun ethics principles a chi pi ai ho chu social media chu everyone become a reporters ai wang chi reporters is a unethical reporters hi kha win isung ka ba hin sata ki het khial nei sin pi chu zan hi dongin rally chi win rally chi win group chapang hal tham khat chun slogan tam ta samin nai no mom lo ta to ta bang chu he challenge lin hin so hin neu cha am dan chu khat sentiment ga to kha te chu khat a heart feeling a heart te chu chi feeling a heart ding le hin when my feeling is hurt I keep away all my nomenclature ti khat chu he ja chu chi hi a deal ding dan hi chi the ja ngai tu nai cha chun tu ni chun case o cookie women human right hole ZSF ho zomi mothers association ti mo ake ho win social media hi tackle di dan hong ko chu chi jong chu one step forward hi chu thil hoi ta he aji chu tapang asu sa amlo in sunga nu la pa in a control lal tu ta ting le ju kham sa ba khat lani in social media hi lo sei ja chu mi tam ta mi pha tam ta til sit the chu aja tu na hi yung ki pat ba chu ki lung to ta kal so no chu yung chi sau ba hi chu ho hi space pi khau chu it's space pi pau hi but I will once again make it clear we don't have enemy within we have a challenges within na ti wang chu ka sei no aji chun hi cho hi tackle na ding a hin number 1 a ho strengths a weakness opportunity and a threat so hi fai ta study boarding fai ta analyze boarding hi chitung ya chu kalson ding hi chu ti lo wa hele tu ni hin galmi chu tu a utara manchinga sei bonga chu we have one common enemies who are always lurking at us to devour us to annihilate us hi chipa hi isu mil lo de tu ni ho sunga hi nang khuchi ke khuchi tai ki sei sei wang ma chu igal mi ho hin
tha chimi dewa gon he they will not spare you nang chu hu ti chu na spare lo hel ding he a hin ki cha rom ta chu jo a sei bang cha within na chu mall CID intelligence who sides with our common enemy na kita bang ho chu he ki cha na ji chu who can give intelligence input to the enemies who can also supply informations regarding our volunteers movement, regarding our positions, regarding our status. So to kisat ta kan he. Iso tabang challenges small or CID ho to identify balding. I think some drastic step has to be taken. So dinga chu. Ai chi ho dinga chu hi tabang chu tiang le zomi lang hi han lang ma hi han lang cookie lang hi jong le. Iso tabang chu commonly a deal ngai aji chu khat ning khat bo yan bol ting le chun issue chu cái ka community na target ne tilanga hung leng do the hi ja na tunin issue min lo du chu igam to phau hi min a dei cha na hin ichi igam to phau a dei cha ji wa chu nang koi ni hi ipi ni hi chu a khan lo chu tunin ho chang hen ki khan khan jong lo hen nang chu ti nang khu chi cái khu chi ti chu mi hian a khan lo hi le chu igam to phau cha dei chu see in agam to pau hi it's a new le ho jong I think our existence the existence chu tia chu lo di chu hoi lai chi du moi ai tu cha koi du ta tunin I keep saying we have only two choice and out of these two choice we must select one you can't choose two one is either we sail together or we sing together iten ni bau chu khat i than diu hi iki share khom wa le iki tol khom wa le i hin diu i tu i cha chan gei hing di iki tol khom thai lo wa le tha lom diu i tu cha chan gei mang ding I think the choice is of ke than pa de chu tu ai la nomenclature chu na sing pi de ham ai lo le na existence pa chu na share pi ding ham na ki tol pi ding ham that we cannot ride two boats we must sail in one boat acha chu ki tol thai lo wa hele we have no choice we must sing together and we must perish tuna ko ham tuna ko ham ila wa na now nu min hita naked na paraded abolding asu gan thai ding a rep ding koi no ba ade ko ham na now pa loltan hintan ki na alu ken singa ko ding tot nom nan nei ding ko ham na now sen a hing changa hal ding in dei ki ding chu ko ham na so pi pa ata sa abang bang atan na ata sa mun tina khaya nui zat na nei ding isu dei ki ru ham dei wa le keep harping on your nomenclature ken ka sei chu common ground kha chu alo thelo aji chu ipya ikiba lo na chu opponent hi now chu either cookie or jomi or multipa chu ho hi jing ja chu common ground chu cookie zo iti pa he I think we must come to that hi chi cookie zo jong chu ipom thelo hel vai ta hi khai khai jing vai le we will become a laughing stocks to the entire world Yes. Chu wang chu ken ka dei poi na to ta ting le society a thing noi hen lang CSO hen lang whatever organization a lam kai hon EPT ilam kai hon bang ken kai po hen kai ma mentality wang chu if my leadership is not leading my community to a desired destination I must take moral responsibility to come down tuna hitabang din mo na gala ki umta nammi te hong hi na ding mga pui thai lawa ai ba lam kai din mo na lai ho chu lam kai nam pi ading a cho chu wang sit na lin ta chu look at the European countries
Japan ang prime minister pan kaya country economy atha sama akan to lo ding le I must resign ta ki resign chula. That's prime minister post la. Tony Blair British prime minister pan kaya gam sung akan to lo sang ta ki resign thai cho akhel ding mi hol cho. E ho tu na hi ko ham. Kaya hi tu na igal sat na wa lo sen lo ayong le. Kay step down por ngi capable mi khat nin be ben lang nam piu hi hu hình thấy đi khát không cái sẽ bên ít thấy đi coi bầm cái lâu piu cho thì chỉ ba yung hi boy na liên ta khát cho cho nên golden mona tha chi mi ding ai ki go ji ben hang dong tam ta highly qualified very committed passionate hung leng do cho ai ma space pi lâu piu chla wine to old bottle like kum jing kita bak din mun khat hi ji wa chu so hi boy cho ta ting le SO group ma hon jong if you don't see anything that is good for the community through your talks, then you must take a hard stand. You can challenge the government. If no desired outcome is there from the talks, then why don't you challenge the government saying that you will go back to the jungle? Thôi này chỉ say ngầm nhong chu kiếm lâu chila. Itok mà hồi lại phàm nhong cái lâu hi bằng mấy sat lại ta ichung thu cái say thay lâu đừng ali ti lại cái say đam cái ti. Tu cái thi hi tha chỉ mình cái gọi lại ta ba cái họ đừng solution nó xiêm lâu đi vào lệ. Mi pi cái tin dâu lâu đi hin will go back to the jungle. Thì thấy ngay chila. If you so long as you back so long as you follow the mendicant policy, people will not respect you. SO extension chi hon ha sei ngai lo chu ho chon ai extendable lo le ti sa ngai chu to ai ho chon idal le lo long hi koi chu ni chung thu ba sei nom dem ka ti ai SO to ho chu disown ka pon nang hi pon ka pon na chu pham tel hi ta bang tha chi mi ngai ki bol lai ta ba I chung thu chu ki sei lo wa solution ai ki sem pi lo wa le ti bang chu ken na ding poi ti bang chu ken ka sei cha chu challenges cho chu he we don't have enemy. ZRAs are not my enemies. The KNF are not my enemies. They are all my people and my blood. But iho sungka bang to challenges of hisi challenges so to overcome ball de hum ti pa chu to explore ball de kati. Ta tu nen ka sei bangin vai pei ho chu ka enemy thai lo chu because ka phung ka gui ka suna le son ta to kinai cha ka hi ki chu. I speak those. They speak vai pei. Those Hang Sings in Paites, they speak Paites. Hang Sing in our side, they speak Thados. How do you think they are enemies? Zola jong sopi dim set chula na. Simte la jong dim set cho. Mala jong sing son dim set chula. The very fact that they speak on Mar, ki pao chui bo cho. Chia chu hi chi challenges jong hi jwa ikat pu mang boy na say bang chun. It was way back in 2011 or no 2008. Si hi kana share here. E pau hi azwa pi manchin essay banga chu. E pau hi wa hi you speak Paite, somebody speak Gangte, somebody speak Vaipe, Zo, and I speak Thados. Iki het to su keo jo. Ma bo koi ja me ti thu ya na. Ai wanga kana mu do kha chu ipau hi pau fanatic hi je was akoi ja wanga chu we form such a close community. It's a close community form pau chon it khat ho chu enemy dan ikimu do tu sau chu. Ja chu ken ka ge khat chu ipau hi assimilate ki bon han lang. Dan chu am ho in lalpa ti le e hon pakai tiu chu. Lalpa chu lord hian lang pakai chu master hian lang le ipau yong chu vocabulary hung tamin ten amon naw pong ti hon chapong tu
certain age group macun now pong kita nang certain age group macun sapong kita le infant child baby kiti tabanga chu vocabulary hung ho do ding na tu ta ting le ipa chu assembly hung ki bol tu sa ting le chapa chun na sa ta hi ai hat sa du hi kan na gel chu tu way back in 2009 or 2008 na and I think it's not yet late we can bring together our people ya chu tunin hi cho zo si sang chun athu pi chu maintaining our existence and our survival is very important. It's the bigger picture pa chu ishel wa smaller deu cha cha ki bui pau chu ima tha na deu he te so han a cha aman konin akichu toy atiu hu I ho la he chu to hi iman tha ku ho ham khat nin khat asa ma khat nan sa ma hi ta hi yom hi inga lo wal ima tha deu he ichu ga sai do no he ka ki pa ole ki pau men pu he jang misawa punen iki ka wa challenges tampium ho adi sana umain saya puna chu leadership mam bang he ha focus in Uki society sunga leadership chidan pa he agi su lo ja he thir tam pi he boin au me ti he mu ti the he in le speaker ho zo si na sai la wa commonality sa la do thei che le nomenclature to pau che pi he a hi pi ni to a hi political talk se han lang a hi lo le ipi ki loi khom na hi song le ki ho lim na le meeting om tinga la hen nomenclature ai lo le ham la pau pa hi kho sa tau te ki dijin ai wanga hi chi kho sa lo the hi ji lo hi chi kom kala chi i buina pau hi nomenclature min ai lo le pau la ham chi mai hong hi le jin hi chi kala hi very ti say da risky mama na i ho kala hi ha sama ma fa na hin e pi jong le tua hi thu do le don bot na chu hat in nei di wa hi in audience hung zao loi te ho chale ulan au pi pu te ho jang pi do no umam ti chu an gel chi hitin pi jong le open i koi ma sang win ken speaker ho zo si hi question khatani hin dong in cutting ha le chen mi pi wa ding ai ni hon diu hin tin ama sa penin pu mang boy hin dong in cutting ma ka hin dong num chu hi a hi le ham la pau ai ho ku ki ihan cookie zo han lang cho mi han pi ju hit le I ha mu hi ki het tu su ke hi in a hin la ki kom thei lo ta ki khan tel jing I sei ma bung chu hin chile min pu khana hi ki ding kom thei lo a hi ja he tu in amino ga ki sei hing le isu pi te ho ki ti jing le mon pham la pau tam pi chom chi ama hole mon ki het tu lo nei wa wa chu min khana thei a hi le ai hwa hi I pi hin ana su mo hi dem Kuki National Assembly ki party laya sung chu political hi hoi hat ta in hiwin le hi chi kon kal lai hoi laya hi pi hung ki sumwa tu ni chan ga hi ham la pau le nomenclature ai bui dan jing hi ham ti pa he lung sit ta nang in sei pi win lang chu zo ting le pi tara man ching in e ama do num ka nei chu hi le cái bầu hi ki hết thêm sự kế bây giờ bầu hen lang thà đầu bầu gang tê vai pe cái hin là hoi lai ham khana chu kin gun I manwa hi le thì chỉ kin gun agung tu te chu e bây giờ ham ai lo le thà đầu ham khana hi le hi chỉ bầu chu man thelo na sa man gut te te ki ti ai wanga ai ma bầu pa chu cái mong giống lấy mình là hết team thôi thì em mang cái mong nôm lo thì chỉ cả lão người pha là hin bảo đăng in man khá dữ na và sát bảo hôm hello le mấy thầy bảo hôm thiên đăng in man khá gì mình thì bây giờ hi bảo pa hi cái hết team na sa pa hi thì thấy đi ha man nôm lo na pa hi chi
mindset hi inei jung ha mi ho lai na ti ka cho in sei pi velang chata le na holim na ko na chu ila wa hin mul khat hi lo le black sheep na thil khat ni au me ki tis ki he che wang chi pinpoint ki bor thei lo na koi man hin chi a sei do thil chi pg hi dem pg a chi ngai kan do ha me dia le hin society le le jalang khana he thil khat chu a si hi jong le hin ki he wanga point a wa ki bolawa le hin a chi chia le hin chi legitimacy khat ni hu thei ji hin chi put part chan ham khat jo le hin acceptable hung hi ja chang chu ti sei da ha legitimize ki bola ai wanga chula society ari nga chu ning ki talum ta challenges ai le buina lin ta su the hi chi pg pin ta chi more the society wam pa hi pin out le pin point ki bol lo ham ki bol thei lo ham ki pa he nangin nen sei pi ki win lang ta la pu he zang a ding in leadership to ki sein ka do no min ji chu nang holim na ko na hi in chle nang ma experience a kun zong chi do na hi kitchen ma ma ding ka king cha in tu le tu hin nan jo an sai banga chu ilam kai ti ho hi thini mi hi han lang ho na tong hian lang chle in pi langa lam kai han lang sta le jarang lam kai civil society langa ho hi jong le hin moral responsibility hi ala thelo ji hi ipc hi dem na ipin ta hi dem mo chla athilal mi chla nang na thing zo poi lo le na fit poi ti chung za tha daw me le ngei lo in hi jong le ama hon ra ki he na pi wai wanga chu a position ai te te na mi dang bor thei dum na sang chu pi do lo ipc hi dam ki he hin chu ta le tu hin nang hi lam kai kha hi tele chun thini mi lam kaya number 1 ani na dinga in pi lam kai sta le jahang ki loi khom na lam kai elo le hausa ke vai pu na hin alu po in pang le chun ai ho society a hi na khel no me le boarding ana dei sa pi ni point khat chi ki chi category dung ju ya hin lung sit ta nei sei pi thele chen ke pau me ki chu hi in tu in ama se pen pu mang boy na phan ki la le ke pau men te cái ba mẹ tu ne la to a question en do he example speech to bang hi ai chen chung chu na chen khat te ni a ki gun the ne da nan se la topic chu kan hai gu liwen ai on la ken le kha kan ji na chen 100 gel in darkness committee chu na in chu ke an tiang kan ho men people present kan bol he ne tu nia hi i society sung wa ku ki iti wana ba nen zo jong ko ki tawen kho poi ai wanga kin ka la je he la hen british ten ani men wo dung ji wa he ho pau ba he ku ki chin languages ki ti na hi chi bul hi jing he to an than bo min bangladesh a bo lo na chi ko hi to ai ho ni sei wa hen chura chan kul ho ha ma la kang wai le singat khalu hi la thu siu le kang pu pilang ho ham la kang pu pi khal thi la thu siu le ai wanga to a hi thil khat siu hi YouTube channel la ku na ho enlighten khui na la hun Israel la hon jong ba bol ma la nga hon jong ba ji na lung sit ta hi ji wen he chi ka se num cha ya len za dang ten literature la hung du wa hi ki khat lu hi literature in community hoi go homin ki chu literature ki hi written article hum pha le ai wa nga ai wa chu ani thei lo e pi ji nam ti le ki tu ne ding ti wa ki tu ne thei lo khat ini ki han kha yi wa he tu nia tha du ku ki ho yang hi dominate bowling pen hi chi dam mo na hi paite speaking ho mar speaking ho ko ma sia yong lung dong ji to a mon khat ni sau to yong le ho la ngai ki la the he yong le tu nin me hi tian in gom kom vin a hat tian go kom yang chi ta lo atam tian go kom yang chi ta lo a hom te yong a pan am thu thu atam te yong a pan haw ma om di chi chu ke bangai hung chi na khat u chai yi chun hi chi wang pat na me ka le ti no men chu ba na kin ka sei num kin hia le hin to ai dam mo na hi mel ma da na ki lai chi lamin zo na hin ba nei cha hil tu pe ding khoi jing i ke ne yu sha
thing lui chapang hola a jan hat ka gi cho aka lawa chu kip yan khanum chun sei do lang kya re hola a kom he cho yuang kham phat wa chu thil ne ki thum le na nei khat na le ke ne fo ko ma ki sei tak at ke chun ke ne te hong ga lai chu na ke ka tu gu tam ta ka lai chu 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 pi ong kui la hung pu ni piam ti le a phung ma ke ba na chum chu khat kip yan ni ma khat no na kham na chu khat pa kham na chu hita ga ke sei ki to ki zum su na ipun ai yong le i chan ge ai society hi i kil sit wa i chan ge ya chapang khwelu ho hi brin was ne bol tai lam chi ina pa na hung ki pat da pa na hi hil ding su tu ding e ho ki chai ki ta le tribe dong ho chung chang thu si ding khoi le le he chi hin krik son de na am ji pa he ki thu yo ji no cho chui til hat dam til le e bui na he adang ai pu pathinin aphat jang hi ipi na lai u yong ai ha le niu khat la khang do ding a yong i gon hin te ta ong ka lai he chi e ho society ham la pa wa bui na hi thadu ku ki sung ti taw te beni khong sai yen thadu le pampu win ku ki le pampu win pi ti tam te na ki do bi taw te ti te ki do te taw te ai je sunga ha bui khop se na bui he chi lang sung lang le pu lang a he mel ma jing ji he ta gali bol jing wa yong chu power la ki ta la power de a de chu responsibility ti le tax kla na gam kui kui a kya hal ha hi cha le chen dong kui man gun pi cho power le le he exploit e bol go na to he ho he abula pat le ge hilding chi ai wa nga cho hi hilai se ding nga yong le ni pi nga yam ti le ngai lu na ni ha len ti zo thi do ma mai chi tha du jo hi ho ding nga na khat ni tha du la ku kyung sim he ki tu ding chi de ma ma wai wa ki tu thi do te hi cho te ba kilong ho khanga chu kom track kan sim do cho te la chu kom ki tim lo pi chu e pi je nam ti le hul mi junior ta hung sim go cho he chan sim go wai pi tiam ti le hi ta pau ki pu la hung kun jo si hi pau khat ai ha le trai pat ni ni tin kloi khom thei tin ki loi khom ten ti wa le hul la sa cho hul trai ba sim go do cho ai wa nga chu pi yong su am ti le me le tian hul chu a spell thei wa khun na ti le in tribe ki ding chun huma sa lo chu khul ki ti je pi tin ham ti le kep ti ne ti jing gi sa tu chi ha la chun kom sa tao te ti cho kom sa chu tu ne a kom hi kim yo lu da na cho chi chu ki tu ne ding za bam khat ni lam kai ma so na ne bola ani su tu la lu cho aban ke na he nai le ke hi thu za ne ho la ke wa le le ji ong kai lu cho ke si khat ka in to ma kalbiang long la pa ne ho ni ta chu ai san ten su chạy thu khát hết việc thế nó cái gì đó tại đi nghe cái gì cho thà đó là cuộc kết thúc ăn xí cho hơi bị tập bấm khát cái gã xí bị này one lit men pil pa bung bu wai pin lian liang na ma yong le one hin ni min nim chu pun ting sang chu pun ti lấy sit chung am lai sin sol kalin be ti nei pun tin pen tu le khan yong be ti nei pun ti lun ne ani ti cho hi chu so i cho pi tiam ti le chu chính là bảo đúng là liên pu es alun nè anh hô nè chứ tôi hỏi ni pu la hi ki khăn tal tal hiwan là western education em min ki lung khat na nei chứ e ha chu pi so a ki khăn tal na ai bo lu chứ tu ai tu simu han lang iki tu ne de hi thil dang lo pi chứ outside source la wai society sim good wai la hi thei lo chứ tu na ki ulim ne de topic ni pu la ha mo ham chứ ai yong chun enemies within in tiwa chun drama la chun hung ki nil levan pau pu te film bang de cho cha thu pi lo le sai thu ti ke se dam ki tabang khung cho e pawa thilum pa he pau da nga zo lo cho to a ke mai su la kanim la ya chu to a thadu phonetic drama ji pa khu ka ko ma hung ki cho chi cho ma choi le kui hi yong ka het lo cho ken tui lang lang dunga kom khai ti le bong ching ho ka tom ka ti cho he pa ka ti cho boy nu pa ka he ti cho he chu doctor pau thang research bo la ya hung cho doctor through malai chu nu mi pa mai ta chu ati chi la ya chu email pi cho address boy nu pa ki ti ku kyo to ni ki chen ham ka ti la ka ki chang pu
ti cho sei do lo chai wan chu email address pi ai wan chilai chen computer ke tham khalo internet ke lo ai a chu alo ni ke het lo cho a chi do yo a chu kui ji ke het cho na min pi ham ti mang boy ho ke til di lo pi su ti kyong pau chu mol a cho ki min hi ti chu nam he ti right tal tam tan ji ya a chu kyong kaminta ka se yo la hu ya chu lo cho mang hu boy ho ki ke til okay right ti cho he ja chu pi se am ti le sai pi khum nan ke pam ti cho sai pi khum bai po ya ke ti ke sam pi khum bai bo ya ke um lai tu sai pi khum ki ti ya ai nai i se ya le ti hung ki se chawe ya chong le pau ki ti hi geographical variation en po cho marte le lu se te pau hu ki nai he cho tha du le pai te a he ki nai ki he cho he chi e pau en pau ni nei cho la pau chu me ya common language se chu me cho chi ba ya pau he chu me cho e pau yo si hi la lui ho nu lam kling ai ha le oi pi lam kling la sa ho ai ha le linda la sim la sa ho en si dong la sim ho ai ha le englu ku ki wa la ya te so la ki pi to ho tu la ya hello tam ta ki mo cho achi ku literature langai lu na le ni pi lut ke nam til hen la ya khu pai te pau le ju pau ki tho lu si pau mar pau ki lang be ji bo cho he chi pawai buina pau hi adang ai ko western education hung na hi e hon abana manipula right recognition hung ki bol ki na le modification na hung ki na le ho dinga ki khantal na hung ji cho mi ma so chun ani kho sa hon la i go kom jo diu ya to wai phi le nei sil paw yang su khan gut ki nu cho chom khat la ya lam kala nei sil te bai la bu hal ha ki nu cho ai cho ang chu ep o min society nation sim pa hon ki ba lo na dấu xế bảy mong wa kí bà anh nêu cha cha la wa sim ba năm khát sim cho e hoàn nát cha hi kí khi nó nêu cha pu hi la wa kí su khăn riêng cho hi chứ cho tua he e hoàn to ding wa thu kí bên chơi le history phát tai kí le hiện wa le thế lo mi ji ai kí depend wa on hi thế lo tha đâu chứ hi chi pan hi tin ji ti chu mi bu cho aji ho cho foreign writer ho cho traveler si bo cho account dal ho cho amo hi chan ge ji ho che ho la ya pan sai ji diu bo ya amo fully ki depend wa research bol wa le he cha chu ki kai mong cho mun khana khat pa hi chi hi tie ti ding mun khana khat pa hi chi tie ti ding ai wa chi wi nu su na le chu ni pi mo za pi ten hui la setting up ama pi ji na wa ai ha le pi ti ki thal ho na amma chi chu hung liang do ang lu ku ki wa lai ji nga yang chu e piu ma a ki han la wa chi piu ma chi chu yi bo cho chi hon me he dia khu na ta bang scholar ni win peace din chai win british te le na ki depend we british te salai tari de na hui la ya mam ti cho e ho yang chi bola british te le chi le chu easy wa chu ki tip sa ta si wang ti cho ang lu ku ki wa ron cha hi na bang in mu na ho le wan an la na thi cho ki ngai lu na ngan ping do bo cho tu na pun jem du si kan khom wa i gam hi lo ham pun jem su khom wa i gam hi lo ham te lai sa wa ki khan thi pu te lai sa wa tu ki hom khom di lo piu cho me thi ga le son le ka de yo cho ji chu cho ma le ho ka hong ka do ding tam piu cho tu le tu ai hon ngai cha no che dang lo pi cho kui hi khe de hi ngai lu de hi che pai tu pi pen da ki ngai lu na ding a chu pai te fanatic ho ya ka hil no bi cho if you want nam ti le generally hello cho thang sing khal sing a ti ai pi dim changa mo ko e wa tha du ku ki speaking phung mong chang mong ho bu cho ai cho da bang hu pai te pau tho wa la phonetic bi ai ta kum cho bu gui te ten phat ta kim diu cho ye chi kal biang long ang ka chi kha cho ke ka don wa chai wa nga janare pang dal pu khai sung te ina ka ga kha cho phai lang mi nang mu le zolin jik lo mo chen pai te pau tho cho ke kap tu na le na bol do we no lang he nong wa le lam ka lang ke kap tu na bol do chalak te khai sung bol do chalak te chi ne ma jo an pathin ta bonga lai khu na gi ne cho chi chu bo cho langa hu ke ne ya lam ka ne pai wa lam ka ong na le jet na re do cho to ai ho hi akitu na sa yong chu neu ne wa ki chi nai bol wa khat chu figure ta hung su ji ai cha aku na chu hin ai ni cho to ai yong tha do phen ting hon pi bol na lai bam
lâm giờ thằng hi asot ba asot mong kêu bụng cho ai bẹp siêu ngay lu để chi số lu để bụng cho mẹ lâm giờ thằng điện ta về xuân họ esal là ngon si thì vắt đã nó lưu vào không phải là chuyện cái bom thế lu cho zoom mi cái tiếng chứ mi zo cái lẹp bung butun bụng cho mi zo cái tiếng he một bung à coin cái ball bụng cho ipi sa được tam cho zomi atiwale zomi kityo history am lo dan se ta umich ay on le anglo ku ki war anilit be se ya chu geographical record historical record ethnography record ay ya chu thulu si ki wom chu anglo zomi war dim hanna ki ta chimet ma dong lo chun lam ka long ho lut khalo hi sa cho lam ka la tribe do si to ha som kom khom cha lung pun u khet chu je la yong kom khom kin chu min ku kin hay na gan ham til e zo mi ni e pai te ni e zo ni e mi u si jep kitan je pha nu le ku ki ji je wa ye wal e mi ho ye vet ni ku ki ho ye na wa chu e mi ne ya ham ka tin lai bu chu ai yong le hi cho chu kin ka wo num yang tama tam chu ka se chu me le la a e mi la a phamo pen yang chu zat da mo sanga ka lung sit thu thu ta ka mo kwai chu to a yong hi e hoi ha mo sa chu mel ma chu ki sim the lu pi cha yong le chun hi chi i ha mo na opem ti le ignorance i ki ngol na pa ngol thu bu ya hi cha the lu hi history pat ta ho a kun ma mai ki het wa i se wa le hin liang do de cho pastor ho yon thilu si su cha bai u chu thieng ba na se ya amon bible al khata simman wa khu history lang ho he ignore bol de lo pi tu se ya le hi chi chu kha lo pi cho da bible simba khu thil lo simu lo pi cho ai la mo he phat sha pul pi pi wa thil lo sia hu lim sa wa len amo si si bo hi da na kwa cho tu ne he back to vidas ti banga chu chin ku ki in su mi te yo si chun ling pi ke ho ni lang thim thu ni la na ho yon le hi cha chu pi se yo am ti le ka hing na we ka dam na we man ma si cha te ka hing na we ka dam na we tu nin israel chi de a koi ma ka ti pi chu hi chu chu no mi an lang le thil khat gi sim thu na lai du chu aum sa gi san nang chi pai mong thiu chu e ma lung put le le chu di a ki la te hi wa thu se la sa chu ha ha yin ni chu ai la chu chu de hi wa le itim dam ti le tu ni ni khwa e ki go khom lo bui sa u chu marte le pai te na siding alom ki si chu le pola chu chu ma ding o mar gar dong nim chu la pai te gar dong nim chu la ai on le chu hi chu chu ki ta san tu nam lo wi a hi chu chu su chu ku ni ni khwa ai hon ku ki len ki mu yong le a phunga kui phung niam khat nin official ho yo si ai ha le cabinet yo sian ki tu sai de bu chu hi chi noi chu hi chi dot chi jin la chu hi chi chu iti tribe dong wan ta san te du ham head du chai le history hi phata ta head wa thi san khat hi we ka pau hi geographical variation he phung la changa ai ha la thing noi sim ho yang pi ham ti le in sunga a ki nai pen hi iso le jacob ki tu mo banga ki tu mo bu chu chi chi pi a ki tu mo am ti ki nai wal li chu dong la bui te ang chi pola ki khanam ti le ki nai hon ni chu setting ki tu ji mai chu zer sung ka lu na chu tha do hon bible khat an thin su ki nu le zer sunga khung sai ho lungang ki ni chu mi bible pa bible to a tha do ku ki pawi ti du pe ne hi che le yong hi li liang do hi chu e pi ti mam ti le tha do wa khat ki na ku ki khat ki na chong thua khat ki na tha do ku ki a khat ki ni chu e pi long lom na bol wa chi nei khat ham setting ji he ka ti pe chu na go ho chu setting chu jat man ham ti lo yim chu krol man no lo pi chu lak man no lo pi chu ki su the yong lo pi chu mi dinga ai wa nga he chi chun thil lo si bol chu ken tu ni khwai gam sing bui ne u si setting for peace ka ni ti chu ka thil bol hoi ne lo linga la tu ni la ya ko hu lo mai thi muni zat bam ka na ka fel du wa he tu na hi chi mun hi ka dun bo chu ai yong la chun ka zot ding ka zot thâu tu nin ke khangan jo hi yang lang kunung le cha pong hon chi chu hi ha mu tan ke do ding pa ka tu ni go ya tu nin outside soul sound ki depend lo chong le tha do ku ki ti pa hi pola kin ka si lang ke am ti le tha do hon dang ma chu ku ki hon nang chun
cú kia này thì bỏ mỏ chun phonetic biểu chun cú kia này thì tiêu cho gam tum này nhiều là chun thà đâu thế chu IS post giat cái piding ai ha là em cú kia lên civil service giat cái piding phải ta tribe chỉ giat cái tiếng cái tiếng ai sai lâu pi chu chỉ chu pi man lộc tiếng ai chỉ chu ham cái chu ít khiêu thì là phá yên chu ama wang chu mar ho tabang phải ta ho tabang chu kang pu pilang posting hong yiding ala chun ama ding a boy dit ta chu e on lam kalang pa ho chu hal khat be het ngai chu ya ji ding a hiti a chu có mà nào liền độ thì bảo vệ sim để ngay chỗ ấy hoàn là ngã chỗ tiêu lệ uy cho đal mong này chỗ uy cho cùng này chỗ miêu ra mà chỗ tiêu lệ bù tí này chỗ ấy bảo vệ siêu hi aki bằng ngal ngal chu 90-80% nói thắc hạt bù chỗ ai wa khi khăn ngal ngal chu aki bằng lu ngal ngal chu east to west kui yen chỗ hết chỗ tao bằng chu ilo đam chỉ ba hay bù ya to à ham là bảo chúng cha ngà hi thiếu khát tông độ upi thì wai on là hết điều chưa eho history wa điều issue tu điều outside source wa ku na thili la lai si wa chu a heading ki chu điều hi heading ki chu na a chu ki ngai lu nam lo hi eho a hi su tu la dang am poi tu ayong ipi bola tha du ma bana chong thu ma abana ai ha la pulun ki min sungin hi tai thil chum le khana amon direct nga ku ki phonetic pi da nam kin ham ki amon che phonetic pi ha la mong yang mong thei thu cho ai yong le piam ki la khula ku na ang kun do yung po do wa hi adung ma sa dung ka om ba ani tam ji wa ne ki he ki man he chong de su dam ding ki hin chong le tha du le ku ki tiong he sating mun khat hong ki pi tu the ha le hin a khang khang a ki ka tu nam cho ho ki kan ki bien khat pola ni vet da ham sating ni ki chu yi cho thing lui to hong ki ba a le he da de thilu si hong cha ba hi cho ai wa sating hong ki pi tu kit pha na cho angol ngol ngol dang la ka utia ka naw te ki cho u pate ka naw pate ti cho hi chu banga chu pai te lang han lang gui te lang a kai ho dung ngal ho yong le ai cho yu si chu setting mun khana lu pa len pau chu i pi yong la ho ki salu hi chu pau ho chu hi chi service ading chu advantage sum de ti ne chum lo pau ha het chan wa chu phading hin ai yong le to ai ho he i pui pa te mi ma so na su khi lu tam tam ya he khang tha hon chi chu ha so ai su tu diu hin hi chi chui hon challenge sai la deu hin le kha yong chu class i chan ge be chu gam tu ma hum ba pate ta hum pha le ibet khom su ke deu ayu ai se ho la ayaw banga chu hui chi chi tu kwai thi ham ai ha la hui chi chi hi ke se han la mi yu thin accept pa ma za thei dam ti dictionary ki ji tho kit na lai deu hin chi chu class i chan ge pat chapong pate a hin le min paw a pik thei la ya khu ma chai pui bai chu khian a khunung le e ho ding ang tu ni ni khai ki bui na hi pa wai bu tin ki ai ha ai ho ai ha ai chi hi ta chi kwai khau ai ya nga hi chi topic chum yang le chun me li te le la wa a hu wa lu pun pi chi ni mi tham i hat moi cha mo wa ha la ki bong na thi pu ke the thilam ji cho yu si diffuse bol na ding a chu apu ke sa lo na ding a chu thil dang nin thil ke sei thi po e hon setting ai ha la bui nu e ho a kun mo ma his bi pa he isu ni wal hen thilo si chu kisur to a hiche di boy che di e hichi in sunga aneu lang pianin hichi min ki sa am cha di thei po yong di thei de ai wa nga i kho nu kui kui chu ngai ko le le lai si wa chu i ti thei do hichi chu tun amo chun tribe nam ki tai tiong de om sai a chu honi su mang de chu num ki lo chu la aban sim ki nu te tiong le hi thei ki lo pi chu la hichi chu manipur me le government nu ya im lo niu le e hon pau yu si hi chi ho ji hi cho he advantage ai ha le hi cho dinga he chance pi in ding pa chum lo pi chu e pau bo na khul ko nin su pau hi chi chu za thei thia za adiu comment sim do thei yong sim do adiu a tho num tho diu program ho yong chu ta manipur lai em lai wa he redo program chang lu yong chu ai yong le chun a sa thei thi ni sa wa ni pi bol thei then bol de win hi chi pau ki pai chu na ai ni du ai bo win chong le si thing se la si dinga chu me le ten ga ma chu ding wa le record hum ki ve ding ku ki ai ya chu ku ki la na bol chu chu yong le india ni het du chu e ho tai ma sa ai chu lai le hin ik ki loi pi hong ki sa na pam lang yong ki sa chi ai bu movement ni yu si hi chu chu la in hi structure la ki po hin
thil do si chu constitution amin ai wai indian gold benin mi asang community ja cheng hoi thil do si pi thi do martian jang pi mu chum dang kumi ja mei thal do mo lo mo ki that pu chu la ngoldin lien ho ge akap di chu la paite te ayong ipi abol do achum thadu langa hon jang ipi bol do achum bam hi chi tu chunga he e hon kita asan tu ta thili bol na ding wa he adang ngai hi nam jem ki ti chu pun jem ho khwin hai sai lo bi pun jem chu pun jem koi hi khet wa jin ku ki mi jo ai ha jin ku ki in sung hi chi in sung si hi chi pau tho si tong kho yu si bien ki ti jo de ngai nam jem bi sa de wi hi chi e ho pau tha mai ki su tu de ding chu thil da ngai ko le i pui pa te ni pi ni sei wa hi chu chu i ki tu ni du pen chi hol do de au mu sa khat do ignol bol pa ha di tu chong le hu bung la nga pa ya wan gam lu ti ho pa ka yesu kyang ngoi chin wa i chin tar de de chu le si na wa lam kai ho pa wang ki khiding ki tu mo ding mo mei thalang ki tu mo ding mo ni chi chu hu bung lam kai ho dang no na ki ya lu nga ye ke pathin chu se ong kai tu ai ho le ikisu kom la ha na heti paka yesu khat hi di wadi hin e wan atel tala imba lung oi se la imba bible dam cha be ne khat ki la wa baptize le pom wa baptize ki su wa revival le pom wa revival church bol do ade full gospel hi ngai ni ta ai ho yang hin pau ki chung cha nga he pau yu si hi thadu ku ki la hon ja bon ke ya ka pau he di du khanin thadu ku ki ta khan thadu ti la ki nil ji pu i ham mun dum ji ke pu sai na ga le na ka chi la ku ki ka ti dis lam ka chi la tha du ka ti dis ka pu pil nga ko ma le tha du ku ki ka ti dis he ji ju hi ding ai bu a se ji da ni im na chi a chat nan um sa ding ai bu la nga mi ni pi bu pi sem ti pa ai bu pi de wen paul ham chung cha nga he i history phat ta ki het ni wa le i ti ve la ki khan bu wa ti chi ki het su ke ni chapong o ke chip na ko ha mu ka ga la thing te ko mizoram to chura chan full boundary china ni chang ho thu sim bo cho alung masa lung ta gam chen lo am la ya chu su bo cho to ai ho hi civil society hin chong le phung lam kai ho hin thingui lam kai ho hin chapong ho ki chipna gulu ki bi tang gulu ki bi ti te ba direction chum be a ki hal chal chip mo hin hi chu e ho ne bol lu chu thil dang ai to kan bo lu ka hile itiwa I hil na chu confuse bol wa I ke new le chun hi chi langa ka chi ta we wrong direction ka chi we ti khet pha lung ki le hi pha le chun izut na diu chung ki bang ding I ki lap to de win to ai ho la hi america te hunga missionary na hong ta hong su tu de ai po e ho khang tha ho ma mai I ki su tu de win thing noi lam ka yong to a pu aran kip gen ho hin doctor silian ho hin le kha thim ta ta ngan hi win chang la khang tha cha hi amo na tu diu amo khanga hi ki tu na ding ngai tu te de win mấy cái to cứu cho bé à bé ấy bố ấy hồ lấy hồ cứu đến cứu kia army trung trang cái mấy mấy ai rồi khi chân phát là lai vào là chân cả cái tụ một trận nnet hồi hồi mua đến ngày bùi ai rồi hin common goal cái này common enemy cái này common interest cái này common field cái này chắc cái gom không thể đủ chơi PM thì ấy hồ lấy hồ cái chặt là khát âm nã lai à chị Bible mỗi mà sim điểm chơi bùi ai rồi hin PM thì lại igui phát tai kiat wa pathini hu we bu pathin hu te chun jisu ki om sa ding ngai tu ding yen jisu no kom lal ding chu damuna le shi naung ki khan ding wan ga mang ki hol mo ding bu thu ta le thaga wa pathini hu ni la hin inam sungu dam de ti pa chakin ka sei no me kyam ka chole hi chan chu tan ka ki pa